Hadin balak penlong ya kawai ke jingkawai ya tho syongkurim ke balak penlong haka arpunyau tarik upenajun ahrajar arpau ha Greenwood Resort hakana para Haribo District lalap ba uwe na kinong tre jong kete ke resort uladon ya ke jingpang COVID-19 kabala deptes haka arpusan tarik ujun ahrajar arpau. Kani ke jingkawai ya tho syongkurim ke balak penlong ha kete ke jaka kalawan ra ya ke jingklumar jengmut hadin balak bena ya kene ke khubor ke bagi te ki belej ya ke jingkawai kila yait laj nagi kendon bat ke jingbetha ajong sarkar katkum ka ain balak penjari jong ke regulation ke balai jong ke Meghalaya Epidemic Diseases Regulation 2020 and Amendment. Kumta nakaliang jong kibor peniat distrik Haribhoi lengba ikong VA nyota MCS Executive Magistrate jong ke Haribhoi District ila betha ban kemi benia ya kene bat ban pharu ya ke report hapo arsengi klem bakla. Ya kene ke khubor lapan lai lengba Deputy Commissioner ke Haribhoi District ikong RM Kurba.